Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madita salutna. Hurian itu hata, adorang so tapuka parmingguat tadi manogoton, taparade ma dirita, martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Maredeh mahita sian buku ede nomor 557 ayat sada 1 rodi 2 dau dumenggan.
debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amin. Edehon hamuma di Jahoba edenai baru, ainunga di pabayan ibana aka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuaona, nunga di papataribana hati gorana di adopan ni aka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamuna nabadiai ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, idok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana, tu hasangapon, say parohai mahami, asauduk kami tulomoni roham, jalahot hami dihaporsean nature, asa toktong makirim, dihaheheon, dohot dihasangapon sogot, silehonon mutu akan aporsea diho. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu kantateon, imasian patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Dia do lapatan ni, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa dang jadi iba marsoba tu sobaon, manang gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oloan begu, manang ulpuhon ni hadatuon, jala dang jadi posroha di ugasan homitan, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, lau mahulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin.
Tato poti madosatna nagodangi tua dopan ni tuhata. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan, para sirohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, roh tujulo ni habangsa habadion mi, manopoti jala mangguk ko dosa nami, maca jot-jot warsahi hami ho, mar hite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambainan nami narwai. Dang ho hawlongi hami ho sia nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Dibahini, tamadori masanmu jala uhumanmu hami, tu hamatean saleleng ni leleng nai. Alai, nama porus mahamin wang tu asini roham nagodangi, mangido siana sarohanami, hasesani dosa nami salhutna. Sai urupi mahami, paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongani roham, si panguluhami, dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asima roham dihami, halak nadangolon. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuhasasani dosa. Songono do pakkaholong ini debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa onang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di minggu kantateon, imana tarsurat di pangukapan 15 ayat sada saat rodiopat, margati sorin mahita majahasa, dungi huidama di Banua Gijang tadana asing, nabalga jala halongangan, adong mapitu suru-suruan, naupeo pitu haporsuhon naparpudi, ai di bagasanido marujung rimas ni debata. Jadi dia donasi dama edde ni si Musa na poso ni debata, dohot edde ni biru-birui.
Akani nama, nabalga jala halonganga do akka ulaunmu ale Tuhan debata, si gom-gom saluhutna. Natigor jala nasitong do akka dalanmu, ale rajani akka bangso. Ima sahatna, martua ma akan atu mahion hatani di bata jalan nau peopsa. Amin. Tidakon maha porsiau tai, song nahina tidakon idongata saha porsiaun disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siatodi parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus. Na mate tarpajal doibana di hau pinar silang. Na tua tuban watorurung di tanom. Na mulak mangolu di ari patoluhon. Na manaik tu surgo lahudul tu siamun debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pamulak sogot. Wana on manguhumi halak na dohot namate. Au porsia ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopani hala Kristen akka nabadia. Dohot diasani dosa, dohot dihatai namadok. Mulak mangul dosogot di hala naung mate. Dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 2 Mei 2020 sada. Naparjolo, Partangyangan Week. Hari Rabu tanggal 5 Mei 2020 sada, pukul 10 siawib, Patu Paun ni Huriata do Partangyangan Week marhite live streaming melalui YouTube Sian Gareja. Sude ruas ni Huriata, boy mamadohoti Partangyangan di Bagas Tabe. Hari Kamis tanggal 6 Mei 2020 sada pukul 10 siawib Patu Paun ni Huriata do Partangyangan Week Duren Sawit dohot week Kampung Ambon marhite aplikasi Zoom. Pinangido ruas ni Huriata week Duren Sawit dohot week Kampung Ambon asaria madohoti Partangyangan. Ganup week di Sosohon manang dipangido asa Patu Pahon Partangyangan Week nabe marhite aplikasi Zoom. Moloboi Partangyangani dipatupa secara tatap muka di Garejata manang di ruang Timoteus dohot Lukas naniaturhon sekretariat. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Mardomu tu surat ni Eporus HKBP perihal gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP di Pabotoho Tuhita. Ia utang ni HKBP tu dana pensiun HKBP saha tu tanggal 30 sada Desember 2020 sada diperkirahon godangna
116,4 miliar. Utangon nang diansur marhite program pensiun iuran pasti atau PPIP. Jala diharapkan lunas di bulan Desember 2025. Lahu menanggulangi biayaing rapot ni preses bulan Januari 2020 sada manatopon gerakan Rp1.000 setiap hari ima marhite sada sude gareja paredehon poti pelean di jolo ni gareja manang pos khusus dana pensiun HKBP sude ruas boy mapasahaton peleana marhite poti di pasahat dohot online marhite queries code napatoluhon ruas makirim langsung tu rekening dana pensiun HKBP dohot barcode tersendiri. Gerakan Rp1.000 setiap hari i marhite di napasahaton peleata songon natar surat di buku ende nomor 170 ayat sada. Ia aisak tetek naotik doi molo saya manetek mangalat tapi dohot hatan itu hatta di Galatia onom ayat 2 marsiuru pan mahamu mamorsan akan adok-doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristusi. Isi lengkap ni surat Eporus boy mata jaha marhite website HKBP Rawamangun. Maka tidakon haporseaon atau katekisasi CD angkatan 2020 dohot 2020 sada. Ainaing sipul ma kurikulum di pangajarion tu yana kota nanaing maka tidakon haporseaon di bulan Julion. Mardomu tusi disakapi huriata dolah mabahain pertemuan tatap muka di hari Kamis tanggal 6 Mei 2020 sada masuk pukul 10 onom wib maringanan gereja jala hotma mematuhi protokol kesehatan. Pinangido tu sudah pelajar sidi asama dohoti pengajaroning. Pelayanan dewan naparjolo dewan diokonia, seksi parupuan HKBP atau SPH, Jumat 7 Mei 2020 sada pukul 10 onom, seksi perempuan HKBP atau SPH, patupahon sermon marhite aplikasi Zoom dohot tema cara berkomunikasi yang efektif orang tua dengan anak yang dewasa. Tu ina ni huriata asaria madohoti sermoni. Seksi ama HKBP Rawamangun patupahon latihan KUR tiap hari Kamis. Masuk pukul 10 siawib, maringanan di garejeta. Pinangido tu ama ni huriata asaria madohoti latihan koring. Dewan Marturia, seksi sending Dewan Marturia HKBP Rawamangun naik patupahon bulan sending di bulan Mei 2020 sadaon. Dohot aka kegiatan ima kunjungan pastoral, domu tu kunjungan pastoral on, seksi sending berkoordinasi dohot situawik HKBP Rawamangun tu aka ruas nama sihol di aka pelayanan sending boy menghubungi Dina di nomor 082 976 5693. Seksi sending neng patupahon pembekalan ima lau paunehon aka pelayanan sending gereja HKBP Rawamangun di kondisi pandemi on. Pembekalan di patupa mai di hari Jumat sampai tu hari Sabtu tanggal 20 lalu saat 20 Mei 2020 sada. Bazar online seksi sending. Hobar tu aka pembiayaan ulaun seksi sending on. Di patupado bazar online di bulan Mei ima berupa makanan dan kue khas Batak. Akan nanaing memesan boy matu nomor 082 0812 976 5693 Holland WA. Acara puncak bulan sending patupahon Mei di hari Minggu tanggal 23 Mei 2020 sada ima di parmingguan pukul 10. Sudah pengurus dohot seksi sending suang sangona aka evangelis boy mamad dohoti parmingguoni. Dewan Diakonia hobar tu perayaan Idul Fitri tahun 2020 sadaon
Garejata HKBP Rawamangun marhite seksi kemasyarakatan pasahaton ma bikisan lebaran tu warga na adong di sekitar Garejata. Pelaksanaan dipatupa di hari Rabu tanggal 5 Mei 2020 sada pukul 10.05 sampai dengan selesai. Maringanan di ruang Timoteus, dohot totop mengikuton protokol kesehatan. Ruas Nataba, Mamuka Minggu Sadarion tanggal 2 Mei 2020 sada, Tajalo do gabe ruas Nataba ima keluarga Jackson Mikhail Marpaung, dohot inatai Septiana Lucy Borusi Tohang, Rosian HKBP Resort Seksama Medan. Alamat Jalan Kayu Manis 2 nomor 20 Aluse, RT 0802, Kayu Manis Matraman Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Di pasu-pasu Tuhata Manasida, Gabe Pasaripion Nadenggan. Namoding, di hari Minggu tanggal 2000 hari Minggu April 2020 sada, nunga jumolomoding sahalak ina ni ruasta, Ima Purnama Bor Tapu Bolon umur 60 tahun, tinading niamata Abner Naibahonahinan, alamat Jalan Percetakan Negara 11 nomor 10 Sadabe, Jakarta Pusat. Rawaswik Rawasari Cempaka Putih. Tu udean di hari Selasa tanggal 27 April 2020 sada di TPU Menteng Pulo. Di hari Kamis tanggal 20 April 2020 sada, nunga jumolomonding sahalak ina ruas nihuriata, Helminar Borusinaga umur 77 tahun, tinading niamata Japar Sihite Nahinan, alamat Jalan Pemuda 3B, RT 01402 nomor 10 sada Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Tegalan. Tu udean hari Jumat tanggal 30 April 2020 sada di TPU Menteng Pulo. Tuhata mana mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na marsi taonon. Tambahan yang sakit, Riz Fister Santo Tobing, Wik Rawamangun Tegalan dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet. Napaduahon, Nyonya Siagian Boru Tagalung, Wik Duren Sawit, dirawat di Rumah Sakit Karolus. Pelean dohot udut ni boa-boa tajama di hartos tikting, naung pinarade ni huriata, di pasu-pasu debatama akabarita masa dohot ulaon akasipatu pauta bangen sangap di gowarna. Songonima tikting di huriata Minggu Sadarion. Tapasada marohatta martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian salhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Hurian itu hatta dihamu amanami damang dainang haanggi pinaribot naro tu bagas joron itu hatta di bagasan minggu sadarion dohot dihamu kamanami nanami rap dot keluarga secara live streaming mar minggu diakka bagas tabi hatta ni debata nanaing si tangi honotta jala naing si pahusor-husor ta digadup akka ngelutta ima na nenet sian pesalmen biddu 150 mamukka mai sian ayat sada sahat tu ayat na paonopon hujaha matu itasalu na damang dainang sonom mahata nilibata. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadion nai. Puji hamuma ibana di hajak kajang ni hagugun nai. Puji hamuma ibana ala hagugun na akka nasumurungi. Puji hamuma ibana hobbar tu hinagodang ni hati bulonna. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamuma ibana mardongan tali sajak dohot panotoron namar liat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Sude namarhosa ikon mamuji Jehovah. Haleluya. Ima sahatna. Di hamua manami nanami ruas ni huriatta nang arong di bagason dohot di bagas tabi usukum majo tuhita salu nakadamang dainang arong do tahe lagu hasoloman manang lagu kesukata sa bukit di bukidung jemaat akadamang dainang di sini ada enggak punya lagu kesukaan dari buku Endi atau kidung jemaat akamag damang dainang na dijabu buha ang do hasoloman ni rohamuna barang mengalusi. Oke. Mulai ate mak. Jadi mau larong do atar sono do honokku. Arong do halak madok sonon. Amang. Arong do lagu hasolomakku. Lagu kesukaku sia bukit de misalna bukit de 220 pitu. Yesus ngolu ni todikku. Alai holan ayat sada. HP buku ede 220 itu ono mayat. Taka soloma dape guarnida. Itu dah. Tohodo. Ai moloha soloman ikon onom ayati diapil. Itu. Manang arong do hubo to kidung jemaat 364 berserah kepada Yesus. HP holang ayat sada doi iboto. HP 5 ayati. Manang arong do misal nama jolo amang lo mohir do raku di pesalme 23 ono mayati hape holan ayat sare di boto dakka soloma de betongi sarupa do ison namangalang si panganon molo hasoloman na misal nama jolo baby panggang iboto do daina adak tebu bololai mana tu sede lapo adak tebun utebu di san mangalang misalna mangalang na pinadar misalna ibo to imana do persiana pertabona alai molo sude dok sude si pangano di tabo hati-hati ba hati ang dei sude si pangano di warteg petabo di lapo petabo sude si pangano ni haror daging na misalna kan jadi molo hudok ketu hitak karamang dainang ba bolo sang do pe lagu hasoloman na sonari lagu kesukaan na ba mulai ma diapilate ala buti. Tak saya binoto partikian. Ate.
At juga ria mo marsait, marulun na ba dia majuhamu. Dan kon na metu dah. At juga ri dok padita, ayah malagu hasal mamu amanginang. Atau mamang sudah bukit di sarupain na. Hape rakyat maja bukit di mana? Idotong. Makor hodei lagu Hasolomani tu partodiota. Memang semua lagu bagus. Sudah bukit de sarupa do. Apalagi misalnya yang bukit de tengah mar sampai 700, 800-an sarupa do. Alai sarang do lagu Hasoloman. Setabi akka damang dai nang da, dang namang orui akka edde nilai ni eddiao. Gurang dosong nare maredde akka na tua-tua, setabi, seribu setabi. Sedion hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mulai 1 tahun nasal pu bigi-bigi, 2 tahun nasal pu bigi. Ali nama idon nama tua. Cocok di rohamu nai. Hape nama itu pe merdala peng hutuk-hutuk. Ate. Holang jongjok pe sepodo mengamol. Mangalak ka penga hutuk-hutuk. Hape irok di mana? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hape tikira so berdaya itu di mana? Itu dah. Setabi kay nungda mongda. Alim mo loko kamu Yesus nguluni todiku panang akay dipakirimon takpala buhay. Ya. Panang butinya kamanginang. Jodoh bereng di kuburan di Jakarta on, di silang nai. Arong di badisi bukit di nomor nason. Berarti Om Marah Hasolomannya matau tiki ujung ninguluna. Berarti bukit di Om Marah tiki ujung ninguluna nato mangid dihoni. Banda tabu natong dah. Lomor aku bulang bisa ada silang songoni iba bukit di mana ibain sebibil Hasoloman ni rohana. Berarti lomo hido rohani amato mangid dihoni. Maksud to kamanginang tak pola salai. Ate. So nari ngai tabe-tabe jol matong di silang na. Ya. Maradiat di sonin na. Ngau bereng ai pondok kopi kidi maradiat di sonin na. Kami yang berduka cita. Iguari main atai ya mate do geleng na di silang dia matai. Ayah hapor lu nih. Hubungan nih. Pacak-cakohon. Mana bener bay ate. Ai silangi guarna namotingi didang do guarna mangului. Itu songon aja kau ya kamu Alkitab butini. Kami yang kami keluarga inata. Awas mana tamu dah sotong rumah mate mana inate majopot tamu. Baik dah. Ade. Tak poles dapat ni atas songon aja jago songon hebat. Tak usah. Ai silang nama ti doi. Ale dang pe silang nama ngulu dang pola satu si. Ya. Saya suka. Makanya amang inang ngatabuan molo adong do halak kita halak Batak saya si paride guar suka bernyanyi ala buti molo so maride ho di Banua Toruon tuba di Banua Tongon dakka maride ho anno di Banua Gijang gabisi sipo itu dah orang yang tidak bisa bernyanyi dang olo maride sehopohom, ang gusto ni gereja, rotu gereja, isop perong deh, hudul, hohom, jol mga meredi, mana sehohom, jongjok kolak halak, imana luja jongjok sehudul, hape posoro pe mana, ate, sampai tu dah mulak, dakya bohino bersiri-siri, ate, mutung terus, utung mani tutupi masker, satu nga bohion, ate, at sugari saya tutupi masker, haboto addo, ay saya mutung bohina matat terus di naton. Hape dangalani mutung nanyan, ate. Alang boleh dokon istilah na, udah dari sononya mangen na. Ate. Hati-hati kamanginang. Moloso olohita marede. Kalau kita tidak bernyanyi, saya takut nanti di Banua Gijang hohopi tak. Ya. Tuhan telah memberikan kita nafas untuk bernyanyi. Dari unang tiki marsahit neng laborata meriddi. Hape tiki hipas dak laborata meriddi. Ate. Jalau dia dak terpuk tay bang setikyon. Ini yang hendak mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini pada minggu kantate.
Edeh kamu mah di Jehovah ede nai baru. Ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi tugas tasonari pilih tamu maju bukit desa kidung jemaat do bukit dia teh. Apalagi kena matua suatu undang adong ede muna di ujung dingulu muna. Ate. Ipilih maju ya apal maju. Ate. Idok tu geleng nak. Oman noda bolom modingau omedihon. Idetong. Tertabu kan? Molo ulang tahun kuak kamanginang ahamedim. Aido. Apalagi dia upadita bama cetabudu kan? Tori dapil-apil ima jora perjolo sahali. Nakin hudokot di takka madamang dainang bahwa minggu kita dalam minggu kan tate mangedihon edenai baru di Jakoba. Nomor 8 do damang dainang berarti hidup manusia itu selalu ada pertukaran. Hidup manusia itu selalu ada yang baru. Molo hidokon hatan debata, harimu baru ya Tuhan. Harimu baru ya Tuhan. Molo hari nanai baru berarti hosat taipe ikoni baru dong. Arong do sada peribahasa mat sonon. Uli rupam bau hosam. Ang do kosongon ya teh. Buat kamu dapatannya kamanginang. Jadi uli do rupani naton. Kateng do maton. Alena gudang anak ka hosom telelak lati di bagas rohana. Dang martukar hosana. Nang pe pakai betadin misalnya maju lo pakai pengharum mulut dipakai gigi segala macam. Ale terus bau hosana. Ala hosom tel elak late sama si gor di rohana. Ido kamang. Jadi mulai dok penekaning ketika minggu kantate ini mengajak kita bagaimana sebenarnya kita mampu secara nafas kita hosatai mangedihone dina baru ala poha. Ala di lo debataro di hita sada arine baru dungi Roma hita marhosa ne baru laus di sido hita mari itu dari bata. Ini kamangina. Odo tak kasih tutu di ngulita. Jadi bukan berarti lagu lama tidak bisa dinyanyikan, harus mencari lagu-lagu ciptaan baru, bukan. Tetapi ketika kita mampu bernyanyi, ketika kita mampu bersyukur, jalai doko perpesalmen di bagasa tikion, adong 10 hali puji hamuma, pamujiot tu debata. 10 hali. Ini menjadi satu lambang bagi kita, lambang di tonga-tonga di nguluta bahwa pamujiot tatu dewata ikut totalitas. Sedia bototai. Sabul habirang 5 jari-jarita. Sabirang sabula siamu 5 jari-jarita boleh papungu 10. 10 jari-jari to 2 tangan ton secara totalitas ikut memuji dewata. Itu. Jadi mau lomar minggu hamu jam 10 tulu. Angdo si martopak. Ate. Alih halak bata lucu do. Boleh merminggu ipsus di gereja on. May lela do martopak. Alih boleh gereja sianu. Songoni nama girang nate. Ngagogan non halak batak martopak butini. Alih perjul sadandora. Baru tuh hai-hai na butini. Hape idok do martopak. Mangkat tangan misalnya. Ale mulai gereja ABC hamu di luar HKBP bahisteris do hamu dah. Ate. Sirana jonok nama Tuhani. Ila bung muna. Ate. Tuhan, aku hambamu inna holang mulai sani dang bedang hamba na betong holang gereja itu. Ya, kayak dekat. HP boleh berminggu kita di HKBP, hirana, makana susah do. Salah do sipata kita manganggapi. Moloang pertanyaan na julu. Dakku botol pe di huriat tahun di Rawamangun ote. Mau larung pertanyaan, martanyang misalnya masa perjabu, mana sakala, kenang do pertanyaan, martanyang masa halakin na. Mau tergejam tanyang si pertanyaan oh, ngatur tilik, pentakos taruh raon. Ikut jepek boleh HKBP mak. Mau tabas sawatik, dang HKBP yon. Loro terganggu, nggak sonak kita, lewat 10 menit. Alaboha, dan tahil alar be pamujion ni di tengah-tengah di nguluta. Belum.
Belum sampai ke level itu kita Bapak Ibu. Apa nak kena dokter di bagas terpuk tahun, boleh mengediosa denai baru di Jehovah, kita harus secara totalitas merhite 2 tangah tahun, merhite pamujio mengangkat tangah tahun tu tangah ni ngeluta makanya dokter haleluya. Jadi dak kolang milik ni karismatik haleluya dah, do Pentakosta, ngolarongan non HKBP isok makate hamu haleluya. Dak karismatik do. Terbukti itu. Apa daong? Ala itu tuh unang parmameam. Itu dah. Sarupa deh. Malam minggu kita sono. Arong patita marjamita. Manak parageda. Dapat rohamuna hatanay hatan dia bata. Bodoh konon. Haleluya. Manang amin. Ala itu nang gugu. Gabi mengganggu konsentrasi parjamita rotongi. Ate. Amin. Amin. Haleluya. Baik sih ronai. Tersuruh kursi tua. Bukan muncul luari. Itu tuh. Makanya Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini bagaimanakah ketika ada 10 kali kata haleluya, puji hamuma dan disertai dengan diawali dengan haleluya, menunjukkan totalitas ta. Lahoma muji di bata. Itu dah. Jadi huruf pematuhi tak kamang inang, apalagi kadamang dainang na di jabu, bola mar minggu ho, akka manginang, unang jomang goreng ikak kuat eh. Unang jomang apel jabu ho, sotong mosu ikambi. Unang maluk pasayur joho. Itu dah. Jala bola mar minggu, unang songona masa-masa viral sonari. Igijang na mar kebaya, itoruna mar celana pedek. Unang tong. Alek sumado nang pijabu. Itu dah. Itu, apalagi akka opung inong nasa mar minggu pakai baju mine lamari unang ngangangian noni, ya, unang holang lamari memakai, unang holang kaus-kaus memakai memuji debata, harus dengan kekudusan, harus dengan kemuliaan, bahkan di bagas terpuk tonak dokon iko pujiot tado ibadah, kita harus memuji dia dengan segala totalitas manang kekuatan ta, bahkan ikut pujiot tadi mana dia ka bagasina. Mudah-mudahan pandemik berlalu. Saya takut begini, karena orang sudah sering memuji Allah melalui live streaming. Saya mano pandemik ngolomo rohana be merminggu di jauh dang robi tu gereja. Mudah-mudahan saya salah. HP dok kondison. Puji mai mana di habadionna di tempat kudusnya. Tang nama dokon kurang dengkan bolo mar minggu di jabu daung. Alai di zaman pandemi ko boy mar rojorai. Alai bolo tak kasita romar saur mamuji de bata. Di bagas joronai di sido rahitaha. Di sido rahita hibul rohata. Itu. Ai ngawi lalahami na mar minggu di jabon. Ate pas mai asik. Jongjong mahita inda para gedda. Tato poti madusat tanagudang itu rupan di bata martanyang mahita. Pitro geleng di mamandokon. Makan laparin na. Danganong be. Salpujo tu sih. Kan? Atau banyak nagudang do peyak kahurangan. Alai boloroi hita mamuji di bata. Di bagasan habadionai di tempatnya yang kudus ini. Maka yang adalah buah. Hibul nirohatta. Keseriusan tak. Imana perjolo sahali napa dua honda bang dawenang. Napa toluhon turpuktor nang manakasi tu hita melalui minggu kantate kita diajak bagaimanakah supaya setiap orang mampu untuk memuji dia dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Di bagasan hapolinon bahasa tak puji di bata. Bahasa oleh hita memuji di bata. Melakukan kata haleluya, haleluya. Berarti berterima kasih. Menyembah dengan terima kasih. Ya. Yahweh. Berterima kasih kepada Allah. Artinya mata kita, hati kita tertuju kepada Yesus Kristus. Itu haleluya. Jadi mau lemar haleluya iko benar-benar polin. Harus dengan kesungguhan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini, dak cukup holak kita memuji di bata. Dan cukup kita holan lama memuji di bata. Ingat Bapak Ibu,
Amos 5 ayat 21 sampai 24 mengatakan, Tuhan membenci puji-pujian kita kalau kita tidak serius. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memuji Allah. Sogoro raku, dia kapeliamu, dia kapuji-pujianmu. Molo siap bagasa dirim. Alai unang sudah dah kita memuji di bata di ngolutta. Unang sudah dah kita marlas ni roh memuji di bata di ngolutta. Ay gudang do halak akka punguan setiap bida kabanginang dah. Punguan di gereja. Gabilang roy mana marpungu. Ala sogoro hana tudongan na. Gabi sudah mana memuji di bata. Ang do di punguanon cuti maju abain na hirana karejo teh. Cuti maju abah, piga tako cuti, mamereng isi mai. Don lucu dope, piga tako cuti. Jolo mati pe manen na musik. Ya, ang doi. Sudah imana memuji debata. Alani sasahalak. Balu jua apa musi. Dakya debata palahok kita. Gabe tapak kepikiran tak asa udah tak puji mana tidak. Allah bebangga kita. Bahkan dikatakan seluruh cakrawala. Sadiru carana cakrawala. Manang hajak kajang memuji debata. Ketika dia tetap berada pada tempatnya. Coba majoro. Molo Pluto. Manang Saturnus. Dangdingan dan naibe. Barang bina atau bihitoda. Ketika cakrawala masih ada pada tempatnya. Berarti mereka masih tetap bagian dari Tuhan Yesus. Bagian dari penciptaan Tuhan Yesus. Itu dah. Di sana belang do jolma bolo misalnya majulu Pak Jepang. Apa kabar? Luar biasa. Ngatreno nate kamangina ngate. Ku coba maju membuka wacana tentang luar biasa. Darok kala madokon apa kabar? Biasa seperti kemarin atau biasa-biasa saja. Tangarong boleh tarokon biasa-biasa saja sirana enggak greget ya. Kayaknya kalau luar biasa kayaknya orang bertuhan banget ya. Dia apa kabarmu? Luar biasa, berarti anak Tuhan. Apa kabarmu? Biasa-biasa. Dah saya par minggu duraun. Coba kalau di dalam organ tubuh kita ini aliran darah itu seperti biasa jalan. Kita kan masih enak, sehat kan? Coba kalau suatu waktu aliran darahmu di tubuhmu ini yang biasa-biasa berjalan seperti biasa, tiba-tiba luar biasa jalannya. Barang bina oto mangakak matuso budaro mangkatuson ala luar biasa na. Barang bina oto beda. Bono nang badiko kamu nanangi? Ate. Jadi molarong di tengah-tengah di ngolut tamat dokter luar biasa, berarti hidupnya itu udah berbeda daripada yang biasa. Tak kolak kata dah. Jadi hati-hati doh kita tomat dokter luar biasa. Padahal hidup kita biasa-biasa. Itu. Kalaupun kita katakan firman Tuhan ini, bagaimanakah kita mampu berhaleluya. Bahkan menyanyikan satu lagu. Sada edenai baru. Neng patorangon na dihita di tengah-tengah di ngeluta. Damang dainang. Asa bodoh hita. Laho memuji bana. Kita memuji dia karena keperkasaannya. Kita memuji dia karena kekuatannya. Dia letak puji bana. Marhiti akka. Sude uning-uningan. Sude tulila. Sude akka alat-alat musik. Bahkan dokter godang liat inna. Nah jolo di HKBP. Dang boy musik. Holan organ do piano do na jolo di HKBP. Dang boy trompet songonon. Dang boy saxophone, dang boy seruling, dang boy tagading. Boleh dokon na jolo, hirana mamili inna. Hape turpuk tamat dokon daong. Asal mah dipakai, marhiti dalan na. Gitu kan? Asal mah boy, pasang apot debatai bana. Semua bisa. Bahkan kalau banyak musik yang mengiringi lagu kita, berarti jupak kita mengharmonisasinya. Dengan nai. Jupak kita mah akan adingkan. Alan arong masih julu-juluan. Ang do hami na julu tiki kampus. Tiki stiti hami sekolah padida. Ang do dong aku lupa ate manang buruaha mayate. Suara dua.
Suara dua teh ado teh. Alto. Nggak lupa iba bana soliling mariddo nih, Pak. Jadi alto nami di tingkat nami pitu halak. Alero itu anon memang songon na jako do alto na. Ale gawe terus do isonggak kondaktor nami on. Alana saya terus ibabel ga alto na nalimanai hukupi suarana. Sebel ke suarana jadi bodoh kalau suarana muncul nalimana dang muncul. Hukupi do suara donganna. Boleh memuji dia batarang atau songoni. Ate. Boleh memuji dia batai ikon harmonisasi do. Ido. Dang mesti bajol-joluan. Tiki Merhuriau di Sukapura. Ang doi si nyonya si majutak. Ijuluki Hamidon Maria Carey. Iya, Maria Carey. Jadi adang Maria Carey ate, Maria Carey do. Jadi molo gudak kita son, ngak kita mar 250 raon, 270. Molo marit dei hukumi masyarakat tanah 240 sio. Ala diguguna. Saya hudok kodonyan, inang panengek suara. Ay nama suara kunon neng amangin na. Baik kok kita mah. Adong di, ang do saksi hidup ni. Ang do saksi na inatak ko ang nison. Hidup. Holang suara nana satu ngaipe, ngai hukumi sudah. Dia belum berminggu. Sudah do hamisi bereng tu si. Oh berarti ngarobi bana. Ale ala nga Somali, gabi hohom nama hami. Ay no boleh medela no di madang berminggu tong don no idokot Tuhan Yesus si. Ipalo hoate padita saya ada per mingguin na musik. Alay na ning dohonon bukan karena kuat jaga kita memuji Tuhan. Bukan karena kekuatan atau unjuk ya, kunjukan kita memuji Tuhan. Itu dah. Tahu. Alai marhite totalitas tak. Bang do jol maholang maride di kamar mandi setiap itu. Ang do maride holang kamar, ang do maride holang di dirina. Alai tengok mah. Hurok kematuhan makenang. Isi na somal maride, bahkan dikatakan kalau ada dia bisa bernyanyi paling sedikit 3-4 lagu satu hari dia nyanyikan. Ikko minar dubuh ini. Ibu tamu dominar berseri-seri. Alet tong unang lagu na lugu-lugu netong dah. Apalagi kena poso merdua holong unang inat tong. Dang betong. Unang lagu-lagu pembunuhan. Lagu-lagu na cantik matong, lagu-lagu na mantap, lagu-lagu na segar. Itu tong. Apalagi sa dead bukid di kan. Molo ita mangedioned day. Sebagai menjadi worship, ibadah. Tolu mga lagu. Bah, idokon per psikologi do inna. Arong do di urat ni diriton. Urat hanya kita senang musik atau bernyanyi. Jadi mulu si panguluhoi, bolo si panguluhya kamang akan nasuma muji debata, akan nasumar hosamay. Itu pada debata do urat paridde dihita di salah satu tubuh tahun. Hape dangul hita maridde. Dangol kita memuji debata, akan langsung memuji debata, akan langsung marhosame. Ima tabayak pun. Ya, kita bayangkan. Sedangkan yang lain aja bisa memuji Allah. Ciptaan yang lain, daun-daunan, ya, yang bergerak, burung-burung atau binatang-binatang yang menyapa kita dengan suaranya, saya pikir itu juga memuji Allah. HP Roma hita, dangolo hita, kan? HP itu padebatado. Di bagasang ngulut tahun halak paridde hita memuji, ternyata kita tidak memakai itu selama hidup kita. Suatu menyesal hita kamangina nang menyesal hita jalai dokot doin na bolo paridde bodo si kejang umurate karena dengan nyanyiannya diimaninya dan dengan imannya dia percaya bahwa kuasa Allah ada dalam nyanyiannya. Adong di bagasan edinai pamalum arsak, pamalum makasahit, itu dia maridi dah. Jadi akada mang dainang dari rumah sakit, mang dak kebagas, bola marsa itu gudang-gudang maridi na memuji debata, ate. Gudang maridi panol solion, itu. Gudang do maridi holso.
Hamu anak koku, dang pole itu. Sirap penyesalan na mangulu na te. Dang. Ale akay din na mamuji di batado. Ede di bagasan las di rohado. Bahkan akan sudena marhosa. Semua yang bernapas memuji Allah. Odo damang dainang. Mana yang dohonon turpuk tadi kita. Di bagasan sadarion. Di minggu kantate. Jadi hirim doro hakku na perjulu naing tapangulu jiwa paredukta itu di bata. Manang namar mil peho, potamu domar mil bersiul, ate. Manang misalna holang na marhite piano peho, dang boy maride manang edinang eneng pe, ali pangulu ma parediomi, ate. Apalagi halak bata kade, apalagi hempat di tahun. Iko malo do padita maridde, bahasa dokon. Bolo so padita, bolo so malo padita maridde, dang dapotan ido. Di potamu do, malo bola bona tahun akar ruas, maridde padita na, dak kuboten na, dang dapotan. Ale bolo maridde padita na, maridde dapo saweran ido dah. Beido jago do, bolo malo do paridde, apalagi kadang perhalado situ baka. Lapatan dari tengah-tengah di ngolutta, mari kita hidupkan jiwa bernyanyi rohani kita. Tapangulu roha pariduttai. Apalagi tiki haci roham. Jadi haru pengalamakku do inatta. Ulu rohami tong belum mula-mula penganti baru hami, ulu rohami berbedai satu stokin. Ate, dang dai bolak kan berbedai hami, ulu berbedai hami. Tiki penganti baru warna matong na pinadomu dua gabe sada kan. Alai bolo tiki muru inatom merepet ni torbuat do bukidi. Maruho bahwa muru isiau maridi majot tongau. Lama-lama rang muru inaton. Iko soni do jadi bolo muru akai natamang torbuat bukidi. Manang kidung jemati maridi gugugu sorambai. Lama langaki mana si hoi sombal lingik. Itu. Asa boha. Asa jupang hading ganoni. Itu. Asa jupang. Makanya kita harus selalu menghidupkan pujian kita, worship kita kepada Tuhan. Napa dua hon. Idokko di masa terpuk tahun. Mari kita minggu kantate. Di tengah-tengah ninggulutta. Mari Bapak Ibu. Di tengah-tengah nyaka ngulutta be. Nang mahita marsiajar. Marsiajar laho terus mamujibana. Karena dia penuh kuasa. Alani hagogonna, alani hapolinonna. Maridi mahita. Rapita maridi. Jadi bolo rojol matu gereja. Ikut dipakai do pamanganna satabi. Laho mamuji debata. Soto ngadong rotu gereja. Manopok jor itu hani pajupang do debata. Dakai mana laho memakai pamanganna. Lahu mamuji debata. Ini menjadi salah satu bagian dari kita. Asal lasmarohatta. Ate. Lasmarohatta. Unak kolang maride lapo hita te. Unak kolang maride di dongat-dongat hita. Alay bolo maride hita rotu bagas joron. Luar biasa. Apalagi gulang dope misalnya majolo akka parkur. Di tongah-tongah di huriat torro. Marpungu. Marminggu. Mamuji debata. Luar biasa do. Unang atong dokon. Kurnya lakot dak kasea macet HP imada nang ulo masuk. Betul. Korina dang dinggan HP imada nang ulo masuk. Suarana pe dinggaddo. Pungwana mod dang dinggan HP imada nang ulo masuk. Suarana dinggaddo. Jadi bolo nang dinggaddo suara pamujion baik ko masuk tong iba. Asa dinggan marlapatan. Asa sudero mamuji debata. Alani dihamok kadamang dainang sanggya mamarite minggu kantateon. Edion hamuma di Jehovah edine baru. Semua harus bernyanyi dari hati yang baru. Hati yang baru akan mengarahkan kita, mengedukasi kita, lau pajajorhon hasangapon hamulon di bata di tongah-tongah di nguluta. Amin. Martang yang baita. Mauliate marohanami di ho Tuhan di bagasan minggu sadariong.
Belgas itu tu asidot holong ni roham hujalo hami. Marhite na terus sami memujiho. Marhite paridon nami. Ale Jehovah debatama nami. Pakkema. Sude pamujon nami. Marhite pamangan. Marhite alat musik. Marhite na tinopam suasana pinahan. Laho mangarahok kami. Tusada totalitas pamujon nami. Ala habal gommi. Hala huasomi. Ala songon natinopap pami Tuhan. Songot tiruamu hami. Marhite nong diobusoho sangulua tu pamangan nami. Laus disido hami Tuhan. Tuk memuji pasangapo guarmu naberi. Paso-paso makarwas ni huriam. Asa terus nasida Tuhan maridde. Manang arong pihak kaholso. Arong pihak kahamaolon. Arong pihak kaparsahiton. Arong pihak kaparukilon. Alay edemi ali Tuhan. Marhiti akka buku edde nami. Akka edde na asing na mamujiho. Talup mabayan hamalumon. Talup mabay pangapulion. Talup mabayan boy lamhipas pamatang nami. Talup pami Tuhan terus madok moliate tudupam. Unang luas sami Tuhan somaredde lewat sadari sanggulu namion so mamuji-mujiho. Manugo mamuji mahami Tuhan ala dengan nibasam. Arian satu botari marite ulon nami hupuji hami maho Tuhan maritakka ulon nami nagudangi. Diborngin ng pihak kami terus mahupuji hami ho marhite padonganionmu madongani hami manaripari borngin na hulumi. Ido hosanami. Jala disido Tuhan tubuh akka haporsyon nami. Alani pos dorohanami Tuhan. Ho mana madongani gadup ruas di huriam. Dinamarkanta tinasida. Saya terus mengidihun edene baru di Jehovah. Ale Jehovah di batama nami pasu-pasu maruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Leomba hamalumod dinasida. Amang situa we bajar nahor. Amang situa Anton si jabat. Inang Maria Tibor si Rait. Maruhum pardede. Mario Teguh si tumorang. Lasma boru nabitupulu. Situa te manurung. Haryadi Hisar manurung. Nyonya Esta Pubulon boru si majutak. Andreas si majutak. Situa Timbul si Litonga. Situa Nyonya Sidabutar boru Pasaribu. Rudolf Opusunggu. Insinyur Parulian Panjaitan. South Huta Barat. Kristik Ahiri. Juniper Simamora. Lisie Hana Maria boru Tasoit. Las Maria boru Panjaitan. Nyonya Tasoit boru Baturuan. Ganti Batubara. Florida boru Manalu. Rista Siaturi. Minar Lumbantobing. Nyonya Sintua Lumbanturuan boru Tasoit. Asida Balok. Nyonya Paranginangin boru Panjaitan. Nyonya Situa Marbun boru Nenggolan. Nyonya Situa Jenenggolan boru Silalahi. Nyonya Tabunan boru Sirait. Rick Fister Santo Tobing. Nyonya Siagian boru Hutagalung. Dohot matsagudang do perwas ni huriam. Naso hagwarak kami. Namarsait dakka bagas nasida pemulihan. Nang dakka rumah sakit. Ale Tuhan. Asini rohamma hupangasaw kami. Asa totong nasida Tuhan makilal hamalumon ni parsahiton. Maritak kaubat na pinangan nasida. Tangan para medis dokter nangakatang yang nami BP. Hupasatame aganup akarwasmi na dibagas sa parsahiton. Asa makilala di hamalumon. Dia karwas di huriam na marukil na tumatangis ala ditadikon na hinaholongan ni rohana. Marhiti hamati ani gabe tariwilu sudi keluarga. Apuli mak keluarga na tininggal hon yakay na nami. Nang saha nasida tusurgo hasonangani. Tarapul masudia ka keluarga li Tuhan. Asa tarapul nasida marhiti hatam. Jala paingut nasida. Hodo na puna ngulu nami. Mangulu manang mate. Di ho mahami Tuhan. Pasu-pasu ramoti ruas ni huriam. Na
Totong makalason hinadinggam ni basam marhite gajang ni umur marhite ulang tahun nasida. Ali Tuhan, sa totong tabay madinasida akka las niro anak kahipason. Asa marlas niroha nasida Tuhan, dia kaari-ari ng pinasa mi dinasida. Pasu-pasu totong Tuhan nang negara nami. Tarlumobi Tuhan, terus dope kami mamulus pandemi COVID-19. Dakuboto kami Tuhan haujungan na. Alay terus mahami. Marhite jamitam sadarion, markantate, nang marid di mahami Tuhan, nang pedibagasan hamolok kami. Asa jupang nami las niroha, jupang nami haporsyon na mangulu di kami. Posdorha nami Tuhan. Tuang anamu nang pemerintahan nami, presiden nami. Na marmudu-mudu negara nami on. Nak kami saluhu na negara Indonesia on. Rakyat Indonesia terlumobi kami na di kota Jakarta on. Ali Tuhan, saya terus mapakai kami prokes hahipason nami. Asaboy hay merdalan. Marhiti padonganionmu mamulus sahit di portibion di bagasatikyon. Atong saat dihoma ngulu nami Tuhan. Saat dihoma keluarga nami. Saat dihoma kaya nakon nami, sudah kapinopar ni damang nami nang nami. Di dia penasida Tuhan. Ramoti pasu-pasu nasida. Asa jupak kami las niroha, dia kapartikian nang pinasa budi kami. Mari anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita huhut papungu peliata. Jongjong mahita tedom maayat na padang. Saya jari sudi kami, lalu
tatangyak kumapiliatta tu debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo hararuan ni salut silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasat hai masyan na nilahon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwap na husus di julom. Pasu-pasu majalah ramoti aso para siya kami pilihanon. Patimbulhon harazomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok maulia tetuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Sa Roma harajonmu. Sa saot malomon ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lihon matuhami sa daron hanguluan siya pari. Se sama dosa nami sa panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugyuh tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ayo. Mulak mahamu di basadame, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakot Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jalasi marohana bidahamu. Di dopakot Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasor homma damena tutondim. Hurian itu hatta di hamu damang dainang haanggi pinaribot. Sian hami namar tugas makubasi di pukul 10 per minggota padita liturgis partiting akasitua napa pengpilihan penerima tamu song leader pemusik multimedia nang sudena terlibat di pakubasi pukul 10 nang gatini salamta selamat hari Minggu madihita saluhuna tetap jaga kesehatan shalom horas Tuhan memberkati.